Siyamukela nabalaleli lababukeli, sithokoza ukuba sesifundweni sesithupha lapho inkosi elokhu ikhuluma ngathi isebenzisa umbhalo okunye ngoJesu elizwini lakhe. Okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Ngizacela abanye bami baziveze lapha. Elibingelela lonke, igama lami nguJack Thulani Moyo. Salibonani balaleli lababukeli, singathi inkosi ngasiphathisa ngasiqala lesi sifundo. Okhulumayo ngumfundisi Mishayeli. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sethu siza kuba lethuba lomthandazo. Kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinika lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sichasisele amaqiniso aselizweni lakho. Ubususiphathisa ngezifundo ezinjengazona lezi. Izimilo zethu zilolongwe silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga. Siyabonga bafowethu dadewethu lapho ukuthi sibe sesifundweni. Ngifisa ukuthi lapha sikhona abalala babukeli sibe lokubhala amavesi lokuba namaBhayibheli sibale. Sifunda kusihloko esithi sona ukuzwisisa umhlatshelo. Understanding sacrifice, ukuzwisisa umhlatshelo. Siyakwazi ukuthi minengi imihlatshelo ebekhona ku-Old Testament, minengi imihlatshelo esiyazi yenziwa ngabantu, kodwa ke sifisa ukuthi uNkulunkulu asinike ukuthi ngumhlatshelo uphi esikhuluma ngawo njalo ulusizo bani kithi. Sibalele ivesi yokwazwa ngekhanda kumele siphume sonke siyazi esithungamela kusifundo sanamhlanje. Sifunda kuSambulo 5 ivesi lingelika 9. Bahlabela ingoma entsha bathi, wena ufanele ukuthatha umqulu lokuvula izimpawu zawo ngokuba wabulawa, kwathi ngegazi lakho wathengela uNkulunkulu abantu bezizwana zonke lezindimi labantu kanye lezizwe. Kule ngoma lapha mfundisi Ndlovu, angazi ingoma le ihlatshelwa kusuka kutheni. Ngifikela umcabango ukuthi ngibona ukuthi ungabona sokuhlatshelwa ingoma kukhona obekukhulunywa phezudlwana. Siphuma lengqondo bani ekutheni ingoma le iyahlatshelwa ibisibethi into ezithile uNkulunkulu afuna sibezazi. Engifisa ukuthi abalaleli nxa besizwa lababukeli baphume bekwazi ukuthi ingoma le ihlatshelwa ngoba kukhona okumqoka ufuna sikufunde ngalokho esikhuluma ngakho ukuthi ukuzwisa umhlatshelo. Ingoma le ivezwa kuthiwa ingoma entsha. Ingoma entsha. Ya ingoma entsha ngikuqalisa lapha nathiwa bahlabela ingoma entsha. Futhi yangekho ingoma le but sokube lesehlakalo lesi lesilokwenza lo mhlatshelo owahlatshwayo. Right. Umhlatshelo owahlatshwayo okwachitheka khona igazi ukuze kusindiswe abantu, kwase kuhlatshelwa ke ingoma ebrand new, ingoma entsha. So ingoma entsha le ilokwenza lenkambo entsha lesehlakalo esitsha esidinga ukuthi kube lokunanzelela okwenzakala izolo kodwa kudala umahluko empilweni yomKristu namhlanje. Maybe ngihle ngiveze khonapho ukuthi okwenzakele ilokho esikuthi umhlatshelo, inhlawulo yomhlatshelo. Ibalaleli lithi sacrifice. Indoda okuthiwa nguEdward Taylor nxa ichasisa uthi yena ukunikela yikuhambisa isipho kuNkulunkulu ukuze uzuze umusa kuyo uNkulunkulu, ukuze uzuze ifavor kuNkulunkulu. So ukunikela umhlatshelo yikunanzelela ukwehluleka kwakho ukuze wenzelwe umusa kumbe ufumane umusa. So uNkulunkulu sesenzele umusa wazidela waba ngumhlatshelo. So kuhlatshelwa ke ingoma entsha. Angazi Jack lapha nxa kuthiwa khona kwaba lengoma ekhuluma ngokuthi wahlatshwa engumhlengi wabantu enguNkulunkulu ngegazi lakhe, kuthiwa kulezizwe kulendimi kulabantu lendimi zonke bathokoza abantu laba ngokuhlabelela. Siphuma lani la besifundweni la? Nanze ukuthi ngani okwenziwa yimvu leyi uthiwa yahlatshwa
into ebenefite wonke umuntu osokukhulunywa ngayo ekugcineni la. Ngabe yena ubengekho zonke izizwe indimi labantu bonke okukhulunywa ngabo labo bebengasoze bebe lethemba asebelalo emva kokuthi yena esebekhona wathatha kukhulunywa ngesikroll okukhulunywa ngaso ku chapter 5 lapha ukuthi yena esesivulile ithemba selikhona for izizwe zonke lezi ukuthi zisindiseke. Yikho bethokoze ekugcineni lapha. So ithemba labo leyeme kulowo ovula incwadi le ebivaliwe ingeke ivulwe ngomunye umuntu ngaphandle kwakhe. Ngubani nozilo onguyovula incwadi nxa sikhangela uJohn 1:29 lapha okuthiwa khona kwaqala uJohn uyakhala uthi kwaswelakala umuntu kodwa wasethokoza sebona oyivulayo sethiwa nguye wahlatshwa ngubani okhulunywa ngaye la. Lapha sikhuluma ngoJesu umfundisi. Ungananzelela kwakudingakala umuntu owayelemmpawu thize ukuthi abuye afe endaweni yabantu. Ungananzelela uJesu nguye opheleleyo. Umhlatshelo phela ezolwele ubusiba lezinto thize ezibalulekileyo ukuze uamkeleke. Sithola ukuthi uJesu nguye owafa wavuka wanqoba ukufa. uJesu futhi nguye owaphila impilo ehlambulukileyo engelasici. uJesu futhi nguye ongumdali. So sithola ukuthi impawu zonke ezikaJesu lezo akula ezulwini lemhlabeni abantu abangasindiswa ngaye ngaphandle kukaJesu. Singaba lendlela zethu esingazicabanga kodwa kazisebenzi. Iwundlu leli yilo elifaneleyo. Yilo elifaneleyo futhi njalo ukuhlatshwa kwalo sonke kusenza samkeleke kumbe sisindiseke. Siyabonga kakhulu. Kuthi ukuthi balela babukeli lapha esifuna ukuthi ingqondo yethu ibe ibuthane kukho ukuthi ukuzwisa imhlatshelo indaba yokufa kukaJesu esiphambanweni. Yonke imhlatshelo esikhuluma ngayo lapha eyenzakala izolo yayingumfuziselo selokuthi siqalisa ikota lesithe sizakhuluma ngemifuziselo nemifanekiso eyiyo ekhomba lo osisindisayo uJesu. So esakufunda kakhulu ivikila ukuthi uKristu Jesu nguye imvule eyahlatshwayo. Unguye ongummeli owathatha isikhundla sethu isubstitute sokuthi thina sife nasesifela njalo ukufa kwaJesu kuletha usindiso ebantwini bonke. Umlimo kasisize ngasingena kulesi sifundo sibe lengqondo yokwazi ukuthi silaye osifeleyo onguye umhlatshelo kudlula imhlatshelo yonke. Ibambe khonapho. Umhlatshelo wenziwa to appease. Ukuthokozisa. Kusho ukuthi kulokunye okwenzakele okungahambanga kuhle. Lapha sithola kuyikuthi isono. Ukungena kwesono kakuhambanga njani? Kakuhambanga kuhle. Kodwa obose kuqhakatheka ukuthi iwundlu lelizwi baleli lethwa lapha. Libala elithini iwundlu sizahlangana lalo ke kanengi leli libala lelo Johane lapha na ku chapter ngelika 1 verse ngelika 29 uthi bheka iwundlu. Then usambule bese sithi yena iwundlu elahlatshwayo ebese sinika iwundlu elahlatshwayo. So iwundlu leli kayiso wundlu nje kodwa liwundlu elisusa izono njalo liwundlu elisindisa abantu lomhlaba. Uthi ukuthi phakathi kwalokho abantu abakikho kulokudingakala ukuthi kwenzakala umhlatshelo ukuze njengabantu sisindiswe sisuswe kukho khonoko umfundisi bese silethwa ke ekukhanyeni lasempilweni entsha edala inguquko ngithi sonke nxa sifundile izwi likaNkulunkulu njalo siyama kuNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Okunye lapha ukuthi umehluko phakathi komhlatshelo esikhuluma ngale minye imhlatshelo ukuthi abanye bathemba ukuthi mabenikela besenza imhlatshelo yabo indlela yokufinyelela kubuNkulunkulu. Kodwa lo esikhuluma ngawo wona ubuya different ngoba ngumhlatshelo obuya kithi ukuze uzosiletha kuye. So laba abanye mostly ancient Near Eastern cultures bona bathemba ukuthi nxa bezonikela bazama ukuthi benike uNkulunkulu wabo ukudla ukuthi yena ebese banika something in return. Kodwa owethu uNkulunkulu uzenza umhlatshelo ebuye kithi ngoba thina kulanto esingamupha yona ukuze thina sifinyelele kuye. So yikho sakubona kunye ngibona sesiqhubeka lapha. Kuyabongeka kakhulu. Imhlatshelo le esenziwa sifuna ukukhangela imhlatshelo eyayisamukeleka lengamukeleke ukuthi yipi. Ngoba isiyo yonke imhlatshelo eyayisamukeleka kwakusiya ngendlela
le oyenze ngayo kumbe eyiyo eyayichuku yenziwe ukuze yamukeleke. Ngicela ubambe uIsaya lapha ngo1 uzabala uverse ngu2 kusiya ku5 weqe usiya ku11 kusiya ku15 bese sixoxa sikhangele ukuthi umhlatshelo ongamukeleke uphi njalo umhlatshelo owamukelekayo. Zwanini mazulu, lalelani mhlaba, ngoba uJehova usekhulumile. Ngondla abantwana ngabakhulisa, kodwa sebengihlamukele. Inkabi iyamazi umniniyo, lobabhemi uyasazi isibaya sikamnikazi wakhe. Kodwa uIsrayeli kazi, abantu bami kabaqedisisi. Awusizwe esonayo, bantu abathwele amacala, inzalo yabazenza okubi, bantwana abaxhwalileyo, sebemlahlile uJehova, bamedelela ongcwele kaIsrayeli bamfulathela. Kungani kumele lichawe futhi, kungani liqhubeka ngokuhlamuka, ikhanda lakho lonke lilimele, yonke inhliziyo yakho ihlukuluziwe. Uzabamba uverse 11 kusiya ku15. Verse 11. Ubunengi bemihlatshelo yenu buyini kimi, kutsho uJehova. Ngilemnikelo yokuchiswa edlula efunekayo, ezinqama lamahwahwa ezifuyo ezinonisiweyo, igazi lezinkunzi lelamawundlu lelezimbuzi kalingithokozisi. Lapho lisizavela phambi kwami, ngubani olicelileyo ukube ligida emagumeni ami na? Yekelani ukuletha iminikelo eyize. Impepha yenu iyisinengiso kimi, izinyanga zenu ezithwasayo, amasabatha lemihlangano. Angingeke ngibekezelele imibuthano yenu yobubi. Imikhosi yenu yokuthwaswa kwezinyanga lamadili enu amisiweyo, umphefumulo wami uyakuzonda. Sekube ngumthwalo kimi, sengikhathele ngokukuthwala. Lapho lichaya izandla zenu likhuleka, ngizalifihlela amehlo ami, loba selikhulekela imkhuleko eminengi, angiyikuyilalela, izandla zenu zigcwele igazi. Angikazi ukuthi dadewethu abafowethu lapha lizwandla. Ngoba ungabona uNkulunkulu sesithi nasengidinwe ukuthwala izicelo zakho. Kuthi ukuthi indlela engicela ngayo kayisiyo. Lapha sifuna ukuthi balaleli awukele singalahleka ukuthi sikhuluma ngemihlatshelo. uIsrael wayevele antsho esenza imihlatshelo okwakuyinkonzo eyokuthi ngaleso sikhathi kungumfuziselo kaJesu zabuya. Kodwa kokuqala ngukukhala uIsaya lapha wathi na lingiflathele. Ngalokho sizathu sesiya ku verse 11 no 15 ngapha uthina angisayi kwamukela imihlatshelo yenu. Ngama verse la esiwabale yipi imihlatshelo eyamukeleka lengamukelekileyo yipi? Ibangelwa yini ithi yamukeleke kumbe ngamukeleke? uNkulunkulu lawulile ukuthi umhlatshelo ukuthi uzuyamukeleke kumele ube ngumhlatshelo njani. Ungekela ukwenza khonokho ukuthi umhlatshelo wakho uyize. Umhlatshelo wakho kawamukeleka. Xa eveza uNkulunkulu uthi hayi umhlatshelo kumele nxa kusiba inyamazana kube inyamazana engalimalanga, engalasici, engasosigoga. Kumele kube inyamazana epheleleyo. Right. Okwesibili, indlela okuphathwa ngayo leyo nkonzo yomhlatshelo, uNkulunkulu wadala ukuthi kulezehlakalo lolu hlelo lokunikela luhamba ngale indlela. Right. So umuntu engaphambuka ke kukho khonokho umnikelo wakhe kawusahlambulukanga ngoba ekwenzeni kwakhe kasayenzanga okuyintando kaNkulunkulu, useyenzeke okuyintando yakhe. So ungabuya lenyamazana eyisigoga usithi uzoletha umnikelo kuNkulunkulu, kodwa uletha lokhu uNkulunkulu athe ungakulethi, kuthi ukuthi sokulohlupho khonapho, sokulenkinga khonapho, sokulenkinga enkulu khonapho eyenzakalayo. So indlela okuphathwa ngayo kumele kuphathwe ngendlela ezathokozisa ubani? uNkulunkulu, ngoba umnikelo lomhlatshelo kungokuya kuNkulunkulu, njalo kudalelwe ukukhonza lokudumisa ubani? uNkulunkulu, njalo kumele futhi yena ubani? uNkulunkulu. Nxa esitsho lapha uNdlovu ngiyamuzwa
babukeli ngiyamuzwa ukuthi uthena ukuze kwamukeleke umnikelo indlela omele uyenze ngayo ethiwe uNkulunkulu yenziwe njalo futhi ube ngumnikelo ongalasici ongasolekiyo umlimi awufunayo nje nxa singakhangela uAbela lo Cain asike siqathanise sibone ukuthi okwenza kwamukeleke okaAbela okaKhayini nosaliwa kuyini kodwa bona bonke bahamba besiyanikela. Okokuqala ngone uze kuthindile umfundisi lapha nti kukhona uNkulunkulu akutshiloyo ukuthi kumele kunikelwe lokho ngendlela leyi. So uAbela unikela hayikhona kuphela izithelo zengadini, unikela le first sensitive first fruit, unikela imvu phezu kwakhona lokho. But uCain uzonikela kuphela nxa bekhuluma amakhabitshi wodwa, akulagazi laphana. So umhlatshelo wakhe awuphelelanga ngoba akulagazi, njengoba iBhayibheli lisitsho ukuthi vele umhlatshelo ukuthi uphelele kumele kube legazi khona umuntu ezasindiswa. Okwesibili, istate indlela uCain ayeyiyo yayingavumi ukuthi uNkulunkulu amukele umhlatshelo wakhe, ngoba uNkulunkulu mayesamukela umhlatshelo kakhangela imhlatshelo kuphela, ukhangela lo muntu onikela umhlatshelo ukuthi yena kahle kahle umi njani laye. So ukuthi engaze nike izizumbulu zemali akutsho lutho kuNkulunkulu, ukhangela ukuthi wena attitude yakho uzonikela uyanhlonipha yini, uyangazi ukuthi mina ngingubani ukuthi uze uzonikela lokho kunikelayo. So kakhangeli kuphela njengoba nisitsho akunikelayo, ukhangela lo muntu ukuthi yena umi njani phambi kwakhe. Ukungezelela khona lapha uNkulunkulu uyadinga ukuthi ekukhonzeni kwethu lekunikeleni kwethu sibe lokuzwisisa. Mina ngiyacabanga Ndlovu ukuthi kuyabe songani si-act drama ukuthi vele kumele imhlatshelo ibe khona, sengikwazi ukuthi ngisuka lapha nxa kuyikuthi angazi ukuthi babekwenza njani bekule line la uyabukwazi ukuthi lapha kumele ngifike ngenze so kodwa khona okhana kungela mucho ezimpilweni zethu. So lathi ekwenzeni kwethu kumele sibe ngabantu abazanikela sizwisisa ukuthi kuchoni khona lokho esikwenzayo, kungabi into yemkhosi kuphela lento yokujayela. Now isehlakalo lesi anisesivezile ukuthi iminikelo eyamukelekayo ngenziwa njani njalo kumele ibe njani. Kuthi okuphambana lalokho kuthi ukuthi umnikelo wakhona lo mhlatshelo wakhona kawunjani kawamukeleki. eBhayibhelini lapha kuvezwa ke iminikelo engamukelekiyo engamukelwanga kodwa isenziwa ngabantu abangaqalisa ukunikela. Yabona abantu abakwazi ukuthi ukunikela okuqotho kumele kuhambe ngalelu hlelo. Kodwa uthola abantu abaphila ngesikhathi lapho kunikela kufundiswe kwaze kwajula bephatheka ekunikeleni ngendlela engathokozisa uNkulunkulu. Kwenziwa kuyini khonokho ukuthi abantu ekunikeleni kwabo badinwa yini ukuthi umuntu athi hayi senginikele ngendlela eright ukuthi sendiniwe so kumele ngike ngizivazele yami indlela yokunikela. Mawukhuluma nanzelela ukuthi ungayenza into uyiphinda emva kwesikhathi ugcina ungasayenzi ngokuzwisisa ukuthi uyenzelani kodwa uyenza ngoba ujwayele ukuyenza. So ngazathi kulabanye akhuluma ngabo mfundisi ukuthi usunikele ngiphosa ngathi since uzalwa but since uqala ukunikela ngisho ubulokhu unikela but mhlawumbe vele ubungazwisisi lokuthi unikelelani, unikela kubani, what is the significance mana ngisho of ukunikela kwakho. So usuphonga ukwenza omunye ulobe sithi unikela ngoba uyesaba uNkulunkulu enough ukuthi awufuni ukuthi ungamkhonzi but lakho futhi awuzwisisi ukuthi umkhonzelani. So suphonga kwenza phela akuthiwa nikele so ngizanikela yikho kusenza umnikelo ungamukeleki. Ngithandiba lelisetshenziswe lapha esikhiweni kuthiwa futile. Mawukhangela i-description yalo one of the words asetshenziswayo to describe the same word is useless. Kumbe elithi incapable of producing results. So usuphonga unikela but lawe unja u-expect lutho entweni ngoba kuphuma ilutho lawo expect ukuthi ukuthi mphongwenza. So mbonani yikho sesikikho maybe abanye abantu abaningi sesiphongwenza lokukhonza ukuthi ngiyesaba ukungakhonzi ngoba kuthiwanza kutsha but kahle kahle ukuthi nishiswa mbani oyenzani angikwazi. Siyabonga abalelo babukele siphuma lakho lapha ukuthi ngicela ungivulele khona lapho uMahubo 51:17 uNkulunkulu kathokozi nxa sisinika imhlatshelo thina kulensuku imhlatshelo yethu yikunikela esikwenzayo. Uyanikela impilo yakho kuKristu, uyanikela inzuzo yakho kuKristu. So ukukhonza kwethu kumele ukuthi uNkulunkulu akwamukele ngokuthi ekhangele ukuthi inhliziyo yethu ikuba, iattitude ikubani. So iminikelo yonke esiyenzayo
izolo nxa babeyenza kuthiwa kwakuyisitshengiselo sokungaphandle ukuthi umuntu lo uthi ngaphakathi kwakhe uyathokoza. Nansi ke iminikelo eyamukeleka kuNkulunkulu evele eBhayibhelini ibhaliwe ukuthi umlimi wamukelane nxa sinikela kulezi insuku 51:17 uMahubo. Imhlatshelo kaNkulunkulu iyinhliziyo edabukileyo. Inhliziyo edabukileyo ezisolayo. Hawu uNkulunkulu kawuyi kuyilahla. Angazi ke nxa sisiye ezinkonzweni. Ukhona lapho ukhona usiye enkonzweni inhliziyo iyabinga. Omunye wathi sise church wathi namhla iyadlala iqembu lami liyadlala bakithi. Nasiphakathi church khona. Uhlubona ukuthi umuntu ubuye ingqondo ingekho. Umlimi uthi wena ku Romans 12 uthiwa zinikeleni imizimba njengemhlatshelo ephilayo. So umnikelo kumele uqale ngumuntu ukuzinikela kuThixo ukuze lenzuzo alayo anikele. Nansi iBhayibheli lithi umnikelo kophilayo ngokuthi uNkulunkulu umlalele, umthande ukhuleke, umdumise ubonge. So kaphandle kumlalela uNkulunkulu akulamnikelo. Yebo. Sengicabanga ingoma kamdala ubani uMajayivani umoya wami awusekho lapha. Ngana abanengi sinikela vele sihlabela khona lokho kumbe sikhonza sile ingqondo lokuthi umoya vele awukho lapha vele ukhatshana eBF kumbe ungaphi. So umlimi kaSize balalo babukeli sikhumbule ukuthi uNkulunkulu ufuna imhlatshelo, umnikelo, inkonzo lokuzidela okubambekayo. Yikho wathena kuSamuel ngokuqala ngo15 verse 22-23 uthena umoya ukuhlamuka njengokuthakathi. uNkulunkulu kathokozi ngemihlatshelo inhliziyo engekho khona. Xa unikela Mandlo, xa unikela angumelanga uzibone uyintshantshu. Uzibone uyintshantshu yabo bonke abantu abanikelayo, uyingcithi, ubedlula. Hayi. Kodwa ekunikeleni kwethu kulethwa umnakano kumaHebheru, kulethwa umnakano womoya odabukileyo. Ngoba kususwa elakho icala ukuze wena ufumane umusa, ufumane ukuhlengwa, ufumane futhi lokusindiswa. Bese ngiletha lapha umfanekiso ukuthi kuthi ukuthi nxa unganikela ungelakho ukuzisola lokudabuka komoya lo, umnikelo wakho awamukeleki kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ohlolayo azahlolele inhliziyo eletha lowo mnikelo. So ukuze wamukeleke kuNkulunkulu lowo mnikelo kumele kube lokudabuka thize. Ekugcineni kwakho konke uNkulunkulu uyawamukela umnikelo wakho, akunike ukuthula. Kodwa ungawenza umnikelo, ubisele umnikelo uzibona wena ohlakaniphileyo ungela kwethembeka lobuqotho phambi kobubuso bukaNkulunkulu. So ngaba lesiyezi nxa ubisela umnikelo. Siyabonga balalo babukela ukuthi uNkulunkulu asikhumbuza ukuthi singabantu abakhe abamkhonzayo kumele nxa sisiya kuye sibe yiminikelo thina kuqala ephilayo. Kwenza ukuthi nxa sengisenza inkonzo zonke ezokunikela zibe ngezeqiniso. Phakathi ke kwesifundo lapha kunemnikelo eyayisenziwa izolo eyenkunzi lembuzi. Eyayingumfuziselo owomnikelo lo lokho sikhuluma ngawo ukuthi usuzwise okaJesu Kristu. Isenziwa lemnikelo yayifuzisela ikhomba uJesu. Kodwa la yayimele yenziwe futhi ngumuntu ozidelileyo ukuze umfuziselo wamukeleke. Sibala uHebrews 10 ubala uverse 3 uyefika ku5 weqe usiya kuverse 8 lo kusiya ku10. Verse 3. Kodwa imhlatshelo iyisikhumbuzo sezono zeminyaka yonke ngoba akwenzakali ukuba igazi lezinkunzi lelezimbuzi lisuse izono. Ngakho ke uKristu usefikile emhlabeni wathi umhlatshelo lomnikelo kawufunanga kodwa yena wawulungiselela umzimba. Verse 8. Kuqala wathi imhlatshelo lemnikelo, imnikelo yokuchisa kanye lemnikelo yesono kawuyifunanga njalo kayikuthokozisanga. Wabuya wathi ngilapha ngilande ukuza kwenza intando yakhe. Ususa okokuqala ukuze amise okwesibili. Njalo ngaleyo ntando senziwe sabangcwele ngomhlatshelo womzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. Ucina ngokuthi senziwe sabangcwele ngomhlatshelo womzimba kaJesu Kristu. Kodwa ke kwenziwa imhlatshelo yenkunzi la kwenziwa eyembuzi. iBhayibheli lapha lithi na
yenziwa kodwa igazi lakhona lalingasizono lalingumfuziselo kodwa sokuleli kaJesu la elisusa izono kuyini esifunda esikuphuma lakho lapho ukuthini imihlatshelo ingenziwa yonke nxa kungaswelakala ukuzindla lobuqotho begazi likaJesu esilikholwayo kuba yize sifunda umhlatshelo ongela gazi awusomhlatshelo umhlatshelo wonke ulokwenza legazi ngani ngoba igazi ungafunda eBhayibhelini kuthiwa egazini yikho lapho kulempilo kho right egazini wonke okuphilayo okuhuqulezelayo emhlabeni ungakhipha igazi kikho kusala kungela mpilo ngafaka okunye okungasogazi kusala kungela mpilo ngakho ke umlobi usivezela ukuthi njengabalaleli njengabafundi besifundo lesi sikuso sikunanzelele ukubana ukuze sifinyelele kule impilo entsha kumele kube lokuchitheka kwani kwegazi njalo ke ebese sibonisa lapho ukuthi kulento ezintathu eziqhakathekileyo it's a symbol it's a type and a foreshadow uthi hayi isymbol imifanekiso uthi hayi kule mfanekiso kulokunye okusetshenziswayo okumele okunye kulokunye okwakusenziwa kumele okunye okuzanjani okuzayo so siba leke le type itype ngumfuziselo asomfanekiso umfuziselo lokhu ke kumele lokho bese kusiba le foreshadowing ukuthi hayi lokhu vele siyakwazi kusasa in the future kwelizayo kuzayenzakala ngale indlela so ukuchitheka kwegazi lale imhlatshelo eyayisenziwa yayimele ukuchitheka kwegazi lendodana kaNkuluNkulu eyayiza bethelwa ifele abantu bonke ukuze sisindiswe bese ngibuza umbuzo ukuthi yindaba kwakuchithwa igazi lezinyamazana ngendlela ebuhlungu kangaka ezwisa usizi kangaka kuze kukhetha ukuthi kuchithwa igazi lezinyamazana le bull ogod ukuthi igazi lezinye izinyamazana ezo okwakumele lichitheke on behalf of abantu why kungahlangwa ukuthi hayi ngcono abantu bahle ba umuntu lo muntu abhekane lezo zakazifela nanza ukuthi owayewonile to start with umuntu umuntu oyenziwe ngomfanekiso kaNkuluNkulu ngokunjalo uNkulunkulu ngoba ethanda umuntu efisa ukuthi emhlenge ufuna ukutshengisa umuntu ukuthi isona senzileyo sibi okunganani so ucuku lolu esilubonayo luzama ukutshengisa umuntu ukuthi into yenzileyo imbi kangaka ukuthi sokumele kufe omunye umuntu kumbe kufe inyamazana ukuze wena usindiswe so njengoba lokho emphinda kumele kubonise umuntu ukuthi isimo sakho sibi kangaka number 2 ebekunye bengucabanga ukuthi umfanekiso lo usiphiwe iexample lapho ukuthi nxa ngithenga itikiti lebus lona limele ukuthi ibhasi ngabuya sengingahamba lapha engiyakhona nxa ibhasi sibuyile angeke nihlale phezulu kwetikiti ngithi nizahamba ngetikiti eHarare kumbe eGola kuvuna itikiti leli lingumfanekiso ukuthi kule bhasi ezabuya izonithatha ingise lapho itikiti elithi ngiyakhona so ukuthi mina mbambele le tikitini even ibhasi sikhona ukuthi uthi mina vela nizwisisi lokuthi injongo yetikiti leli yikuyini so likewise imfanekiso imhlatshelo leya esenziwa eyamabull lamagoats yayisinika umfanekiso ukuthi wobani libambe la ngoba ukhona obuyayo ongcono kulemvu ongcono kule nkomo ongcono kulani kulembuzi ozabuya ezolihlenga ke kulokheli kukho khathesi yene ngabuya lokhu selingachiyana lakho ngoba vele lokhu bekumelele yena akula value ukwedlula lo obuyayo so lapha kubadlalela babukele ngithola isifundo esihle sokuthi njengabantu sisuka esintwini lapho kulegazi elichithwayo sithokozisa amadlozi sidinga impilo but iBhayibheli lapha liyasitshela ukuthi hayi
uNkulunkulu ngoKristu Jesu nguye kuphela indlela okumele sibuye kuye kathesi ngakusadinga ukuthi sibulale inkomo okwethu kuyikukholwa singaya kuye impilo siba khona la sithi sina kule mimoya esihlupha singaya kuJesu igazi lakhe liyasusa alidinga ukuthi siligidele ikukholwa nje kuphela impilo sikhona umlimi usendlala impilo asiyamukele uKristu onguye iwundlu elelapha legazi elisusa izono nguye osemile wasubstitute impilo yethu ngegazi lakhe lechithekayo sikugcwalise khonapho uJesu asomhlatshelo nje kodwa ngumhlatshelo weqiniso leye eminye imfuziselo imihlatshelo esiyenzayo eyayisenzakala imhlatshelo ikho okuleyamkelekayo leminye kanjani engamukelekayo but ukuza kukaJesu Kristu siba ngumhlatshelo kumisa le imhlatshelo eceleni ayisabi lo mucho ngoba umhlatshelo weqiniso usukhona yeah bengisithi khonapho singakadluli sinanzelela isisindo somuntu emehlweni kaNkuluNkulu ungakhangela kuchitheka igazi lembuzi lamabhuzi lapha okungangokuthi uJesu umuntu eyedwe welesonweni wayezabuya amfele nometha ukuthi sicwile kanganani esonweni phambi kukaNkuluNkulu silesisindo ukuthi wathatha ukuthi indodana yakhe ezelwe yaba yiyo yodwa ife endaweni yethu bese kunika umkhumbulo ukuthi uke wakuthinta lapha noJeku ukuthi isono ububi baso kwezinye izikhathi kathesi kasisahambi lembuzi lamabhuzi lawa kodwa nxa siqhubeka sihlala esonweni kumbe sisona njalo simbethela kakatsha okungangokuthi lapho sisona kumele sibe kwazi ukuthi kutshoni lapho kwakudinga ukuthi kuchitheke igazi lezimvu lelembuzi thina khathesi simbethela kakatsha uNkulunkulu siyabonga isono sibi bathandekayo uJohane ngo1 uyaveza lapha kuverse 1 kusiya ku3 uthi ekuqani wayekhona ulizwi lulizwi lo wabuya wahlala labantu waba inyama wafela abantu nguJesu Kristu so nxa sisona ulizwi simenza angabi nguye umhlatshelo ngoba ube inyama ngenxa yethu so asamukeleni uKristu sikholwe ukuthi nguye owaletha igazi elenza ukuthi inkonzo lezi ezazinzima lezi cabanga ukuxotshanisa imbuzi uxotshanise ijuba uxotshanise uzamiswa ukuthi lanxa usemoteni ulele ungakholwa kuJesu ugula uJesu uyeza khonapho abese kuxolela umlimi umuhle usinike inkonzo elula eyomhlatshelo wodwa okaJesu Kristu now abantu laba babenikela kwakungasonto eyenzakala kanihle ime khonapho isehlakalo esasenzakala ngezigaba ezitshiyeneyo kodwa uJesu ubuya abe ngumhlatshelo oyenzakala kanye ubosokumisa le imihlatshelo yezimvu lokunye okwakunikelwa ngale kusahluko esidala seBhayibheli right kithi ke namhlanje singanikela njani njengamaKristu xa silandela isifundo singamakholwa sisithi singabantu bakaNkuluNkulu abantu benkosi singanikelani singanikela njani kuNkulunkulu iBhayibheli lithi lona nxa ubala uDeuteronomy 16:16 no17 ithi kungabi lo muntu obuya engaphethe lutho so izolo kade benikela ngemhlatshelo leyi namhlanje uNkulunkulu ulethile ukuthi ngisiye enkonzweni ngiphatha umnikelo oyinzuzo enginikwe owenza usebenzeke kuvangeli lakhe okwakuqala yimi umnikelo ngoba uzangisebenzisa mina ngokwami ngingazinikela mina imali engilayo inkomo engilazo yonke izayasebenza kodwa ungayekethisa khonoko kakwamkeleki ngoba wena ngakho awukho phakathi kwakho siyabonga asikhangeleni ke imvu lePhasika asikhuluma ngemnikelo selichazwa manje iPhasika leli ukuthi lali yini lasinceda ngani lisinceda ngani lanceda ngani abayizulu ubala uverse 1 no2 uExodus usiya kuverse 10 no11 sixoxe nini imvu lePhasika verse 1 uJehova wathi kuMose loAaroni beseGibhithe inyanga le kayibe inyanga yokuqala kini inyanga yokuqala eminyakeni wenu
tshelani bonke abomdeni ka-Israyeli ukuthi ngelanga le-10 lale inyanga indoda ngayinye kayithathele abomuzi bayo izinyane libe linye indlu ngendlu. Siyeqa siye-10. 10:11. Lingachiyi lutho lwayo kuze kube sekuseni. Futhi nxa kukhona okuseleyo kwayo ekuseni kumele likuchise. Liboyidla inkalo zenu zibotshiwe, amanyathela egqokiwe, lezintonga zenu zisezandleni. Lidle ngokuphangisa liphasika likaJehova. Siyabonga ubhala u-Exodus 12 verse 1 kusiya ku-11 yindaba esixoxa ngayo lapha. Kulapho uNkulunkulu ekhuluma ngoIsrael sephuma eGibhite sesiye eKenani. Uyalandisa indlela kumele benze ngayo iPhasika. Elalimele ubani mfuna likuphendule lapha. Njalo nxa liphendula likhangele futhi ukuthi kuthiwa nxa sokudliwa kuhlanganiswe lempande ezibabayo. Njalo nxa lidliwa nje ngelokuthi baphume ozaphuma kuphela ngozathatha igazi alicombe emgubazini hatshi kwenye indawo kuyini esikufundayo lapha. Bona kokuqala umhlatshelo okukhulunywa ngawo lokho esibisele emuva ekutsheleni ukuthi imhlatshelo yonke le izama ukusitshengisa umhlatshelo ozabuya ozaphelelisa yonke le imhlatshelo. So imvu le okukhulunywa ngayo nguJesu ozabuya ngolunye usuku ezozinikela yena. Na ngithanda indlela uNkulunkulu a-particular ngayo ngendlela yokuthi kumele kudliwe njani, kuphekwe njani, ugqokeni, uhlezi njani. Konke lokho yana ufuna ukuthi kube clear ukuthi into le ngifuna liyenze ngendlela yami ngoba licebo lami to start with. Ndakula enye indlela elingasindiswa ngayo ngaphandle kwaleyo. Uverse number 9 laphana uthi akumelanga kumele idliwe ingaqunywanga. Ikhanda lenyawo konke kukhona phana. Mathambo ehlangene. Okusinika umfanekiso wokuthi uJesu laye vele uzabuya enikelwe enjani. Akaqunywanga anything, akakhitshwanga, akayenzwanga anything, uzinikela ephelele njalo. So uNkulunkulu uparticular kakhulu ngendlela afisa sinikele ngayo ngoba akula ngenye indlela esingasindiswa ngayo. Yikho kokuqala engikubonayo lapha ngizanika abanye bese ngiphenduka. Inkonzo le eyePhasika lewundlu ungayichasisa wena uthi maybe inkonzo yokuchitha igazi. Yabona linye balele ngale Rome. Inkonzo yokuchitha igazi ngoba igazi kwakumele libonakala. Lingabonakala bese lisiba lomutsho kwabalibonayo ukwenzela ukuthi nengilosi kaNkulunkulu idlule khonapho ibe kwazi khonoko. So okuqhakathekileyo ukuthi ekwenzeni kwalowo mhlatshelo kuvezwa ukukhululwa kwesizwe esisebugqilini. Njalo kumele kulandelwe kunjengoba kunjalo. Njengokutsho kwelizwi likabani likaNkulunkulu. Laba abantu laba sekufika lapha ePhasikeni lapha babe ngakhetha bona ukuthi bethi thina njengoba sijayele ukunikela namuhla sizake sime lokho okufaka igazi emgubazini. Hayi akusebenzi njalo. Ukuthi once saved always saved akusebenzi njalo. Uthi selokhu ngahlengwa ukuthi vele ngihlengiwe. Hayi okuqhakathekileyo yikwenza ulandela izimiso zikaNkulunkulu ukwenzela ukuthi wamukele ukukhululwa ubususamukela futhi lokusindiswa. Mina khona phana ngithole ukuthi kulezinye izinto kwezinye izikhathi njengabantu uyabubona ngathi kakulethi ingqondo ukuthi kufakwe igazi emgubazini. Kodwa ngalelo langa imbali yasivezela ukuthi abakwenzayo basinda. Kwaze kwasinda ngitsho labanye ababengasibo bakwa-Israyeli abalandelayo. Okungangokuthi nxa sesibuya khathesi ngokukholwa sikholwa kuJesu sizakusindiswa lanxa kungangani emkhumbulweni yethu kakulethi ingqondo. Yikho khona lokho akulokunye esingasindiswa ngakho ngaphandle kokubana samukele uJesu njenge Passover yethu. Sinanzelela futhi khona lapho ukuthi izifundo zona lezi esizitholayo ziyasincedisa ukuthi sizwisise kabanzi ngoJesu ukuthi
thina besingayenza ngendlela esifuna ngayo kodwa kusuze kusebenze. Akukho okunye ukuthabisa inkosi uma ingalalelwa. Amen. It promises a credit. Sakhula, that promises a credit. uNkulunkulu lokho akuthembisileyo. Kule inkonzo yokunikelwa sibona konke kugcwaliseke. Njalo lezi thembiso zakho futhi ezinjani ezigcwalisa. Ngani ngama choices ukukhetha iwundlu kwakumele likhethe omele uhambe esibayeni uyekhetha elipheleleyo so lathi sinanzelele ekuphileni kwethu izinto esizikhethayo nxa sinikela imizimba yethu njengemihlatshelo kulokho esikwenzayo kukhonzeni kwethu lokho esikukhethayo kumele sikunanzelele. Okwesibili, and keep it. Ukugcinakala kwalokho okuhle esikukhethileyo, we should preserve it. Kulo umumo uNkulunkulu adinga ukuthi kugcinwe kuwo. Siyabonga. Yebo. Okunye khona phana ku keep it. Amanye ama translation athi umhlatshelo lo ubeke ube segcekeni ukuthi wonke umuntu odlulayo ubone. Number 2, ayithi ngiqale ngichase lokho ukuthi ngani umhlatshelo lo ngikuletha kithi akumelanga siwufihle kumele wonke umuntu odlulayo ebekwazi ukuthi endlini leyi kulomhlatshelo okhona kulo Jesu okhona ogcina umuzi lo okuzayenza ukuthi mabebona bazaba lombuzo ukuthi kahle kahle imvuli leyi wayengahlalanga lezinye ngani suchasisa ukuthi kule nkonzo ebuyayo ezasindisa abantu. Now likewise kumele lakithi ma umuntu ebona indlela emphila ngayo la lokho engubeka egcekeni engabuye ezobuza ukuthi kahle kahle wena why uphila ngendlela ophila ngayo why usenza so sengimtshela ukuthi mina ngigcinwe nguNkulunkulu okuzamenza ukuthi laye esezwile ukuthi kule nkonzo kumele ngiyenze yokugcoba igazi emgobazini uzakopa ngoba usezwile ukuthi lokhu kuzamsindisa. Hence okukhulunywa ngosisi wami laphana ukuthi labantu beGibhithe abanye bayabona okwenzakalayo bese bethatha igazi labo becombe eminyango ngokuthi labana abatshelweni labo bese besindiswa okuzasiletha ku point yami yokugcina ukuthi igazi leli alila mkhawulo akulaza ukuthi lilanda isizwe sakwaIsrael anyone otholakala elegazi lona leli lika Jesu kuphela uyasindisela. Siyabonga kakhulu ukuthi abadla behlanganisele impande ezibabayo okwakumele ukuthi bahluluze kakhulu lapha elizweni leGibhithe bathola liqhubhu kodwa sebephuma ngegazi lika Jesu. Njalo kithi kutsho nabalali wabukeli kuthi ukuthi sisuka emhlabeni lo wesono sisiya ezulwini siphuma phakathi komhlaba ohluluzayo sizachika kuhambo lwethu sizagulelwa impande ezibabayo sizagula kodwa ke asibambeni ukuthi silo Jesu onguye umzimba wakhe siudla nxa siya kusidlo laphana sikhumbula ukuthi sinqoba ngoJesu singesabi silaye uzasithungamela. Sike sikhangela uJesu etempelini bala uHagayi 2:7-9 uJesu etempelini yiliphi itempeli kambe thina singamatempeli akhe yini ufuna senzeni kuzasinceda sikwazi ukuthi umhlatshelo lo nguJesu Kristu uyadinga ukuthi uhlale lathi etempelini elingumzimba yethu lenkonzo nesikuzo. uHagayi 2:7 usiya ku alright esavula laphana ngicela ukuchasa lokho ukuthi uNkulunkulu akukhangele nxa usiya kuMahubo 5:4 uthi ngoba wona uNkulunkulu ongathokoziyo ebubini. So uNkulunkulu ufisa ukuthi sithi njengoDavid kodwa njengami ngiza kuye endlini yenkosi elomusa omnengi kangaka ngimesaba uNkulunkulu ngimkhonze ngisethempelini lakhe. Nxa sisiyeza inkonzweni asazini ukuthi siye etempelini likaNkulunkulu kodwa uhamba futhi litempeli lakhe. Kumele uKristu abe phakathi kwami ngisiya lapha khona kuzenza ukuthi lemhlatshelo engiwenzayo okuyikunikela impilo yami leminikelo engiyinikayo ebandleni ibe ngebusekele ngoKristu. Sibalele Hagayi 2:7 ngizanyikinya izizwe zonke abathandwayo kuzo zonke izizwe bazakuza njalo indlu le ngizayigcwalisa ngenkazimulo kutsho uJehova uSomandla. Isiliva ngesami legolide ngelami kutsho uJehova uSomandla. Inkazimulo yale indlu yakhathesi izakuba nkulu kule ndlu yakuqala kutsho uJehova uSomandla njalo indawo le ngizayipha ukuthula kutsho uJehova uSomandla. Nxa lizwe kuhle kulabantu abathi bona nxa sinikelela abafundisi
iveste isilver ngesami akona sabafundisi lapha so umlimi utena lina lineliphila ngapha kuka Christ esivile likhumbula ukuthi alisahambi lezimvu lithwala imali so uthi imali engeyami yimi ngalinika ibiseleni kimi kodwa ngifuna siqathanise lapho ukuthi uJesu lapha umlobi utena itempeli leli elakathesi eselilo Jesu leli lilenkazi lokudlila kuqala lakhiwayo umahluko ungaphi la itempeli lakuqala lakathesi sithola itempeli leli elakhathesi lilenkazimulo kaNkuluNkulu lalizaba le privilege kumbe lenhlanhla yokubana uJesu abe khona mathupha ngokwakhe ungananzelela kulelela kuqala wayesiba khona in the form of Shekinah glory eyasiba khona phezulu komchokocho wesivumelwano laphana sithola uJesu ngokwakhe esiba khona yikho kwenza ukuthi libaluleke libe ngcono kulalelela kuqala ubukhona buka Jesu sobusethempelini leli lakhiwe nguSolomon elakhiwe nguSolomon wayengekho leli lakhiwe ngapha uJesu sezeli sephakathi kwalo so ukuthi yena ukhona ngesikhiwa yibu presence bukaNkuluNkulu osebantwini usithini ngithi abona isifundo sethu lapha sisukela sokuhle sisivezela uNkulunkulu ekhona endaweni ezijiyeneyo right la sekuphathweni kwenkonzo lapha sesihlangana laye ekhona etempelini ngathi sike sahlangana laye ekhona ezindlini phasika phela yayisenziwa ezindlini legazi kwamele lichithwe khona ngale ngaphi ezindlini but uNkulunkulu usivezela ukuthi ekunikeleni impilo zethu lasekukhonzeni kwethu ekudumiseni kwethu aso uNkulunkulu ophelele ezindlini kuphela uNkulunkulu okhona indawo yonke lasethempelini funa lapha esihlangana khona labangane lezihlobo ebeseveza ubukhona bakhe ngendlela ezijiyeneyo kwesinye isigaba ubukhona bakhe bulethwa ngomumo womfuziselo inkazimulo kaNkulunkulu iyabonakala imele ubukhona bukabani bukaNkulunkulu kodwa kulesi sigaba sethempeli uNkulunkulu uqobo lwakhe uyabonakala physically phakathi ngaphi etempelini ukuba ngumhlatshelo lokuphatheka kule inkonzo yokuba ngumnikelo so he appeared in person wavela manqamu wabakhona njengoNkulunkulu yebo nje ngithanda indlela okuvezwa ngayo ukuthi uNkulunkulu ngazani before ebuya yena sizobona ubuso bakhe sizwe voice yakhe ekhanda lami ngani ubedlala some kind of uholy macatshelana ngoba ezwisisa ukuthi engaziveza ngendlela ayiyo akula umuntu ongasindiswa nxa engabuye ngoNkulunkulu so hence kubuya imhlatshelo yonke le ezama ukuziveza kithi ukuthi sibone parts of him ukuthi kahle kahle ungumuntu onjani unguNkulunkulu onjani ezefika esigabeni sokuthi soku right okomhlatshelo sengibuya ke mina sengibuya sengivula iveil ngiphume ngemva kwalo ngibuye ngizohlala lana ukuze libone ukuthi umuntu lo ebelinikela kuye ngubani not ukuthi ngubani kuphela njalo unjani ngendlela aphila ngayo so umhlatshelo wakhe uhlukile kakhulu ngoba thina umhlatshelo usubuye uzophila umhlatshelo usuphila awubulawa ngumuntu umhlatshelo uyazinikela asingeke sithi abantu babulala uJesu kahle kahle ngoba uJesu yena kwakukhulunywe from the Old Testament ukuthi uzabuya ezokufa so uphila laye for the 33.5 years ekwazi ukuthi ngiphilela ukuthi ngiye laphana ngiyokufa yikho lasesiphambanweni akutsho ukuthi bambulala uthiwa yena wazinikela umoya wakhe wathi into thine hand ngiyanikela umoya wami so umhlatshelo lo ubuya uziphilele wona ukuze usindise umuntu ngoba uyazwisisa ukuthi umuntu bengeka sindiseke ngabo uNkulunkulu bengabuya enguye so ubuya uNkulunkulu ebe the son of man ukuze esindise the man so that they can reach the level that God in level uNkulunkulu ayefisa ukuthi bebekiyo asibongeni uNkulunkulu balalelo abukela ukuthi usekhona phakathi kwethu ngoba simbona uMateyu 8:3 lapha uJesu esilisa olamalepero yibukhona bukaKristu phakathi kwabantu eveza ukuthi nxa sengikhona yimi mina umhlatshelo oletha impilo ebantwini so wonke umuntu lapha nxa usamukela uKristu uyamukela uKristu lempilo yakhe mfuna siye kuma verse la
Ndilokuthi siye kucineni akubale uIsaya u6 verse 1 kusiya ku5 sifuna ukukhangela ukuthi zonke izinto ezisemhlabeni zidalwe nguye so nxa enguye odalile enguye umhlatshelo ungamamukeli uKristu ikwala impilo njalo uNkulunkulu asoNkulunkulu osishiya sikhatshana hayi ngokuza kwakhe ezofela thina usisondeze eduze right ukube sibe njengaye samukeliswe futhi ukusindiswa ngobukhona bakhe ezimpilweni zethu. Siyabonga Isaya 6 verse 1. Ngomnyaka inkosi uUziya yafa ngayo ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sobukhosi esiphezulu esiphakemeyo. Injobo yesambatho sakhe igcwele ithempeli. Ngaphezulu kwakhe kwakulamaserafi elinye lelinye lilezimpiko eziyisithupha. Ayegubuzele ubuso bawo ngezimpiko ezimbili, egubuzele izinyawo zawo ngezimbili, ephapha ngezimbili. Elinye lamemeza kwelinye lisithi, Ungcwele, 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 uJehova uSomandla. Umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe. Ekuzwakaleni kwamazwi awo, imigubazi lombundu kwanyikinyeka, kwathi ithempeli lagcwala intuthu. Mina ngakhala ngathi, maye mina sengibhujisiwe, ngoba ngingumuntu olezindebe ezingcolileyo, njalo ngihlala phakathi kwabantu abalezindebe ezingcolileyo, lamehlo ami asebonile uJehova uSomandla. Kulembono embili lapha omunye balaleli ungabhala usambulo ngo4 verse ungasayibali 4 verse 7 kusiya ku11 ikhuluma ngokuthi kwabonakala izilo ezine kusakuqala sifana njengesilwane kwesesibili njengethole esesithathu esasilobuso bomuntu esesine njengokhozo luphaphayo kulezilo ezibonakalayo lapha imfanekiso lembili le engathi imibono ifuna ukusichazelana ngoNkulunkulu la ngokubukhulu bakhe sikhangele lathi ukuthi njengabantu sinikela uKristu ezinikele senzeni phakathi kwenkonzo esizenzayo njengoba siyimnikelo umele iphile phambi kwenkosi kuyina sikufunda la okokuqala ngibona sikunanzelelayo ukuthi injongo yokuthi uIsaya lo Johane bebona abakubonayo ngani kwakuyikuthi benanzelele ubukhulu bukaNkulunkulu ubungcwele bukaNkulunkulu ngoba bathi sebebone khona lokho yikho bekhala bobabili omunye yakhala uthi mina emandani maye mina ngabhujiswa ngoba usebonti kahle kahle bengiphila ngikwazi ukuthi kuloNkulunkulu but esengubona khathesi sokunitshengisa ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu ngemva kokunanzelela lokho senginanzelela ukuthi mina vele angisilutho nxa sengizimisa eceleni kukaNkulunkulu kanye kuyafanana lo Johane la ukuthi uyenza njani so ngani sitshengiswa umfanekiso ukuthi lathi kumele ngemva kokunanzelela okuqhakathekileyo kunanzelela ukuthi uNkulunkulu ungcwele nxa sesinanzelela ukuthi ungcwele sesizazwisisa thina kahle kahle ukuthi sima ngapi lokuthi kumele simhloniphe not because of any other reason ngaphandle kokuthi uNkulunkulu ungcwele njalo njengoba isihloko sicho wadala yonke into yebo Ndlovu uIsaiah laphana uthi wakhala khaliswa ukuthi umuntu ololimi olungahlambulukanga unclean lips uJohane ngale la ebesebonakala futhi ekhala esithi kakulo fanele so sonke lapha nxa sizikhangele balaleli lababukeli ekukhonzeni lasekunikeleni asifanelanga kakhulu asifanelanga okusenza sifanele lokusinika isibindi nguJesu Kristu ongumhlatshelo weqiniso oqotho njalo opheleleyo umoya wokububula lokukhala nxa sibhekana lomnikelo kumele ube kithi usigombolozele sonke. Siyabonga esikufunda lapha balaleli labakeli ukuthi isiphambano yiso sodwa okumele sibe ngumqoka empilweni zethu. Umuntu akwazi nxa sikhuluma ngemihlatshelo ngokunikela phakamisa isiphambano. Ukuze nginikele kuhle kudinga isiphambano. Ngikhonze kuhle kudinga isiphambano. uNkulunkulu kasisize sifunde ukuthi uNkulunkulu usinika indlela yokuphila nxa singamukela umnikelo ngoJesu Kristu ngoba isiphambano okwakuqala sisifundisa ngothando lokaNkulunkulu kithi ukujula kwalo ukuthi yena ngokwakhe wazinikela ukuze thina sithole impilo. Okwesibili isiphambano sitshengisa umuntu ukuthi uwonakale kanganani uwe kanganani ukuze adinkweyama kuThixo ukuthi aphile. Ngiyakhuleka ukuthi ngokufunda lokuzisa imhlatshelo
singali sifana kodwa sifunda ukuthi kakusela mhlatshelo ongathethela izono zomuntu legazi ngaphandle kwegazi lika Jesu Kristu nozi akusinike olakho ukugcineni kubuye uJackie uzagcina umfundisi lapha bese ngigoqa sikhuleke. Siyabonga, nginanzelela ukuthi isifundo sanamhlanje senza ukubana sizinanzelele bese sizehlisa. uNkulunkulu nguye yedwa ongasisiza ukuthi silungisise lapho kuphambaniseke khona. Ungananzelela indlela esihamba ngayo ekukhonzeni, le ndlela esenza ngayo. Kwezinye izikhathi mfundisi sibona ngani uNkulunkulu simenzela ifavor ngokunikela, simenzela ifavor ngokubuya echechi ukuthi ke kala ngihambe, sho ngeke uhamba kuzaba lobani. Kodwa kokanti konke lokhu kusebenzela ekutheni kuncedisa thina. Sengathi umlimo lomusa lothando balalela ababukele engasincedisa sizihlole, sizinuka amakhwapha. Engakutsho ukuthi ukuze samukeleke asiqale samukele owamukelekileyo yena onguNkulunkulu onguJesu ukuze ehlale ephile kithi. Engahlala kithi konke sesikwenza kusathunganyelwa yithi kodwa sesivumela yena ukuthi ehambe through thina. Iminikelo yethu ukukhonza kwethu lakho konke sesikwenza sokuzayamukeleka ngoba uJesu ngokwakhe uhlala kithi. Awugcina mfundisi. Nxa kungela esiphambano kwakulamnikelo. Umnikelo opheleleyo, umnikelo owabasesiphambanweni. Sengathi singabheka ke esiphambanweni. Siyabonga abalaleli babukeli ukuthi uNkulunkulu uthe sizwisise ngomhlatshelo onguJesu Kristu, imvu eyiyo eletha usindiso ebantwini. Ngakula indlela engenziwa ngaphandle kwendlela eyenziwa ukuthi thina sisindiswe. Lapho khona lapho engikhona asikhulekele ukwamukela uJesu njengomhlatshelo bese sivuma thina ukuba sifuzena sibe imhlatshelo ephilayo kuzenza ukuthi inzuzo engilayo, isikhathi engilaso, lesipho engilaso, letalenta ngikunikele kuThixo abe sesiba amukele njengeminikelo eyamukelekayo. Inkosi siphathise size sihlangane iviki ezilande nxa sigcine inkosi siyidumisa. Ngasikhulekela futhi indlovu. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini siyabonga isenzo esimangalisayo wasenzela sona esiphambanweni. Impilo zethu siziphakamisela ngakuwe nxa siqhubeka sikudumisa, sinikela konke kwethu kuwe. Sengathi ungafaka uphawu lwakho bese siphila impilo eziqotho ezihlambulukileyo. Ikanti bakhona abalaleli balesi sifundo abangezwa kuhle lababukeli. Sengathi ungabafinyelela ubanike ukusila lempilakahle. Abadabukileyo abakhalayo oba yinduduzo. Sinike ithemba lokuza kwakho sekumasinyane. Lo ngumthandazo wokukholwa. Sikubonga sikudumisa egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen.